Ner malak en yam gana asin content barash me baje link jen gwas me bana rwach ke kwi kwar me cha woch ki che resign ke spelling uh che resign ke spelling member uh kwar mishal ke bor gad wech kwany che resign ke spelling me jen dan ban lingwasa me gore jen wo kan kono ni am re wache me mi jira ma jidit kan wor online tv channel gore jen wo jinde subscribe ki der jen waka nasin ko ken ko no jen wo de lerte ti de kan shub keji men ban lingwa same men dan inshallah bor gad wich kwan re wich ka so sudan ka do dan en inshallah ga jen wo che resign inshallah do ne she SPLM member SPLM member SPLM member she resign uh, Quer bor gadwich kwan che resign ke SPLM party ke bon SPLM jen che resign alo jene che belongot ala members ke quer mi bengot chunga kel ka kwen sal paker ma yadit re wichen winemi bana duob danen chara jeme chaji kullat ke je bana je linkel ko gorje en wo de yen ma lero ma de yen kula ngaje no ngum lero de bana wore ler kana me gwa bichu gorno jin bi nywa bona asin ko kien uh, bor ejena me mete turmenen yena me na bor galwi kwany ejente ke turne me jen ramkel midit re kuma ka kirma yadi kire kuma ka ka sa sudan bana woke store ne ka keten content chalat gwada dan en che resignten chala de wone ne en duo ban wo jaro de je re bunka menti pin kirma yadit you know ejene kuma kirma yadit ke SPLM you know ejene shetin kondin gorken ode so sudan de ko niam ke je sheka leslet chet ke economic che je gor no dere je woch ke dere jer ya le ka economy dan ci jere wi ka so sudan gwal mi ci ko ngwana ci dit ka te ga ton wana ken odon der ya le ka ko ne self ke mi yadit a jene kume sa sudan che ken lo tel mu gam let kene am dong de economy de woch la kan do let ke bu ga do lat no ba je wo ka yono mo yo cha bo godde che we a jen do dan en kur zan ka ke wo jero de je shi jan karwa da men chalat gwasame bana tin kontin chalat ketin kontin to ka keyboard gadwe kwany bana kalinkel gwasame en bur gadwe kwany ran ngoni micha kwany michung ka kwi lungu chuk kane my wood ka transitional legislative assembly alo kwer midit shunga ka kwi shunga ke lungu chuk kane my wood re kuma ka South Sudan ka transitional legislative assembly mentere wech ka South Sudan you know ka dobran shalat ka je ka ron kin dangro wida wele me jen dobe dan e lertin no la ran ngoni jen dobe dan me ngode ke spelim ngode kan kuma South Sudan ka ron da ke kan South Sudan ka na da pin gwasa me chwala do ka shwe chon kel ke speli mai wo me dan me civil war che to ke me che kor che to kam nwer kana jang me ci korche tuok chu chuang kel ke spele mayo ka gwase ci korche tuok re wech aka Sudan ko gwase dan eniran che chuang kel ka dore ko gang ramatik de ka dobe dan chirik chik tuok je chu chuang kel ke spele mayo chwaro je mo cha je kwen ene jen shelel la ran ngoni ke spele mayo ship with jen shelel la ran ngoni ke spele mayo ka ron kina dang rawid wal bakel awona ka ron kina dangro widi jan dangro alo che jenre kuma ka aspele mayo che ngot che ga yob ke che dob dan de na chonga je che jere aleka gwaze me chala di nene ka ron kina dangro jan dangro widi kel shu bur gad wech kwan shu roda nyoko mu je roda ka aspele mayo she roda wo ka aspele mayo ka shu wo ka aspele menti pin self ke ma yadit alo chu jaram kel gani din connection kel ke self ke ma yadit ka jar won kina daru di jandang ro de kelme wachu chon kel ke kir ma yadit no anyong ne ka chob den gwa samo ko jen chaji le kala mp chwaje wuch gwas la de ka parliament kir ma yadit ka gwase dane she ro de ladno e ramkel mchun kel ke kuma South Sudan and pin kir ma yadit an gwad mo chwaje wuch ka shwela da ken kir ma yadit ke kwen self ke ma yadit kana shonda kana jengach ano chwa shonde
chwa je bat ka do bran shalat ke je jene kan nok do bran chai wu ke je jene kan chonda kan re ka ko gan kwain ka ala MP kan wode chwa wu kirma yadi changni me MP charo mo che je kwen ala bur ga dui kwan jen charo je long ka do bran dong de chon kana ka je ko jene ran ngoni ki nga je ngotin kontin yan ke kuma South Sudan jen chelet ngwan che kalat dunon tama jen wo jaro de ka kuma spelim ko chaken kana kam chonde ka ken kuma South Sudan kana do bran en der chengten kontin be be tinje ka kuma kiene de kontin tere wech ka South Sudan der ka woch ka do mi shalat ke je jene ne Bur Gadwich Kwan has resigned from the party, citing neglect and the government failure to implement critical reform needed to address South Sudan economic crisis. Ajane jiana ko en economy kia dobran ko ngwani kia ta dana cha pek ko ngwani cha yoniam kaje ka sha goro no real ka ngwani ka rewi ka South Sudan ko ngai ko economy South Sudan je jek ajane jen dobran wo jaro da je ka kuma SPLM ko tele mutok bugor ke en wo de South Sudanese de ka loka je jen do bran cha resign ke je ka SPLM party kan kuma dana cha kula join ke do ke go dana cha utin kanalat chalan jen wo jen yana nena baram wo ka baram lat gwasde ko chi kuma South Sudan she fail katin kon dong de South Sudanese de ko nyam ka je ko de economy de je wo duno larama ma wo ke michram cha corrupt baradin ba nyo latin amenimi chiram dan nok lo de je sheben kan ngode ba ko jen shi economy che gori al je ka kan ya kon la wo ke la kan corrupt ki tele mu gamul kana let ka baji wuji jo alo tele ram kwa ela kan ka accountability nitin kon te ke ki chiang danan chi chiang je kon shi la de jen te ram kwa jogo no chire ga mi shi lat baji kep ko ngot ke je ko jen ran ngon ngai te kon lat ko rodien jeni man tuogo long rewi ka South Sudan jeni me bej ka kuje mo logo jeno bala te ka bon spelling party ko ken chikan duop chikan bay ka robo dana chelat ke je ajele dande ko linga na mi jiram jidit kan online TV channel gore no jin be comment be subscribe ka bi nyogana sen ko ken bye bye